text sung chang kan enanga hei hi ke Indian economy paid course a sample video ani a full course kha leithe ani a hei hi sample video ani I sarkar hian in rel bol nan tele mire thei te po he thil tam tak subsidy ten kan leita subsidy kan ti chu aman pa ngai ni lo sarkarin na a ai klom zo kamin leitir hi ani tani hey northeast a phechon mizoram a phechon kan thil mu tam tak hi subsidy rate kan mu ania sarkar atanga kan thil don hi electric bill te poni se gas te poni se I aman pa ngai ai klomin sarkarin minti sakani chu ani na tik taka chun khoya tange kha sarkar na ti thei kan ti chuan in sarkar khan ama in poisa khanei big lawani chu wan chuan tax kha collect ve ngai tani tax kha chi sang sang in tax kha collect ka ta chuan an collect dan lian tham deuh chu pahni omani pakhat na chuan direct tax kan ti ania a pahni na chuan indirect tax ani tani tax anita handwriting hi chu thangai lova in she thiam ka bese ya hei hi tax collect dan lian tham deuh chini anita ni anuwa nakina GST te pokan la soi kayanga enge ani chon direct tax chu enge direct tax sa chu directly in company in emo mimalin emo sarkara an peni tu manhina pass chon thei ani lo chu direct tax ani tani entinan hlo alata avaira mate pheichonin hlo an la chon an hlo tangkhana lo inkat ngal to pa direct tax ka sarkara an peni kha khani a chu direct tax kan tia chon in company chen khate pon direct tax an pe thinani an lak lu atang khan direct in sarkara an chung hal top tinani chu chon india ra ma hin direct tax hi hlom lian deuh deuhina oma pakhat na chon income tax kan ti ni tani direct tax a zer kha kala soi income tax hi direct tax chunga mi ni tani a pani na chuan corporate tax an tani corporate tax ania a pathum na chuan STT kan ti security transaction tax kan ti tani STT ka ti meng securities transaction tax kan ti khani ta kha direct tax chung omani income tax chunge kan ti chuanin individual atanga sarkar na tax la kanita direct individual mishing khata direct tax alak ta mishing time mi mal atanga direct tax kha alak ani tani hei hi sarkarin alak dan re thi bit thia ve kanaya an sumlak lu tam dana zirte hanlak lu tlem dana zirte mo khatinga tangkhan a percentage sa po khain ang lawani 30% vek ala ringot lo 40% vek ala ringot lo ani an mani lak lu amizel khanin khati khanin sarkar ne na khanin income tax kha an file thin antini atar ma chun income tax khan file thin ni income tax khan pe thin ani hei hi chu mimal kati kha mimal tani chun corporate tax omleta company te le corporate chim company ho hian sarkar ne na tax an pe ka ngai ni hengo an tax pack dan hechu flat rate in an penny flat rate in an pe direct tax ang ni lo takin sarkar hin flat rate arei ta kha sarkar han a prescribe sa khati khanan penny kha anita tichon STT kan ti securities transaction tax ti omta hey stock exchange kan shenga stock exchange sa chuanin share chi sang anshal ani entina tata in a share enge moza kha stock exchange kal tlang khana shalta ke ni pong kan lo lei theini mo chu investment kan ti mai ta kan lo lei theya reliance te po HDFC te pon an mani share kha an lei thinan ta chu ma chun stock exchange hi monday atanga friday ni mo o friday ka soisual mai theya friday ni ka sia jingdar ku atanga laidar thum thleng ani ka sia stock exchange hi hong thina chuta chun share chi sang sang kha an shal thin ta stock exchange a chun mi in an mani computer te an mobile phone atang ten an lei thin an tani chumi chu transaction khatiang in kha achekol na sa em ani khami transaction a khan sarkari tax kha alo enge lo tuk ve thin ani levi ti hi atamo levi alo tuk ve thin ani
chu securities transaction tax continue estate tax le wealth tax ti te po hi om thinani in direct tax a hin ma se tuna chon ti po ani to ni estate tax le wealth tax a hi ani chon direct tax chu enge thatna direct tax chon pakhatna chuanin advantage why enge direct tax thatna apakhatna chuan direct tax chu inflation a kha a control ve ni inflation chu thil man tla niam ti na khani mai ta a chan chi sang oma class tanga kan soinga thil man anilo thil man sang katina poisa hlutna tla niam thil man sang tongkam che swal hi all thina min se thiamula poisa hlutna tla niam ma thil man sang kha khani ta kha inflation ta ni hey direct tax mangin sarkar na control thinta a chan chu inflation a san vio ko chon sarkar in direct tax rate kha ati tamta inflation san chan pakhati mi puijinga poisa atam lutuk wang hinim ani sim ta chu kholaya poisa lengve khati lengwa khati tlem turin tax kha sarkar in tam takala ta chu chon inflation kha control be thin ta ni ti chon apatni na chon socio economic balance kan soyang khan kha atir lam kan soin subsidy chung sang te kan soya mi hi kanin tluklang lo em a mi re thei hote khatiang kan income kha equality khain anglo em ani chuwang chun sarkarin kha khangun taka ngai to in enge then khata tax te kha ala lawa then khata tax te la a mo khating khanin atikual a chei equal tani chu social economic kha balance theina tur khan na satakin hemi direct tax yanin apui ani direct tax enge thatlo na potom taka nei ve a chen khat pe chuan in are ta sang lu tuk ten ti a enga po chun a feeling process hi a boi thak lu tuk ti pol ten om ta a disadvantage chu ami mala zirin ani mo chen khat tan chuan in asang mama ka tax pack te hitin antita kha direct tax disadvantage suni a ti chuan indirect tax sa khalo soi vele ta la indirect tax sa be thunga hi indirect tax sa chu sarkarin mi pakhat a income atang khanin indirect tax sa hila lo tani thil siam chu atang te goods and services atang te na la tani goods si chu thilan me thil siam chu services chu na ba tho kha na tho man ang chi te kha ni tani heta tang hin indirect tax sa hi alani an hlo atang te la lo mo enten company in thila siam chuak ta a chu ta tang te chun ala tani hemi indirect tax ai inga tinga indirect kan ti chonin tax a hi chu direct ina la lawa company vela tang te khating an thil siam chu atang te khana la ta a company atanga alak to pakha chu direct tax an ta ma se an thil siam chu atanga la kha indirect tax ani tani ti chon he tax a hi midanga an shift thayani an wahlan chong thaini chu apoim em a omzia chu entinan value added tax te po nen thanti thauta entinan company pakhatin biscuit cheng som man value hu kha siam chuak ta se sarkarin tax cheng ni lo la ta se biscuit mana kha chu cheng som pani ni don ta ni khami cheng som pani kha company khanin ama khana pe mai lo ta ni cheng som man hu siam chuak reng si kha sarkarin tax kha cheng ni ala ka bang khanin khami biscuit mana kha cheng som pani aron ti zai ta ni ti chon heta a customer te khanin heta kan tuar to ta ni kanin aron hlan chong ni company na a tax ka heta me pui hnen khana hlan chong ta ni a shift mo kha khani ta cascading effect of taxes ti tepo terms oma chu chun ta ni ti chuanin dora thil kan lei sim anga te po hian indirect tax chu kan choi do vekani sabon kan lei ni pon mo engkim kan lei ni pon indirect tax kha kan choi do vekani kha kan sia ta ngai ni chon indirect tax lar deuh
akha han soita la pakhana chuanin indirect tax la deuh o tax la deuh pakhatna chuan custom duty kan ti ni custom duty apanina chuan central excise duty apathumna chuan service tax apalina chuan sales tax apangana chuan value added tax hi indirect tax lar deuh te ni tani indirect tax ho ni tani custom duty te central excise duty te service tax sales tax le value added tax kan ti ang chi te khanita central excise duty chu engoro bultun custom duty kan eng custom duty hi nge kalati chon ramdang atangin emo I India rama thil ilaluta chuta chon custom duty hi ipe ka ngani ramdang atang ani lole I export cho in oh no sorry ko say sol I import in hemi custom duty hi ipe ka ngai tani mo I ramdang atang thili cha ta online na thili cha ta chuta chon aron ludon custom duty pek thongai ni khatyang deu khani mai ta central excise duty hi hete excise kanti Mizoram kan shet lar lam khachuni lawa excise duty ni chon manufacturing khani de ni industry ho vela kha ngei to de ro mi ina thila siam chu company na thila siam chu akhanin a product akhanin I manufacture te ho ne na khanin I excise duty hi lagan thin tani ti chonin apathuna chon service tax omleta service tax chu entinan manufacturing a chon thil kha product kha asiam chok mai ta chu bang chonin olsam takin alak thei tani I tax kha mase service tax a ve thunga te ro chonin mi ina thil dang an na thona an char satangin tax an pe khani tani kha khanita a service provider ina entinan CCTV kan fit don ta CCTV minron fit saktu te khanin tax khan pe ka ngai ni khating deu khani mai ta mo I kha khanita mase anhan phakar le ta tam taka te po khami tax khan manin englo lovin a CCTV mana te po khanin anti sang ta khating zong te entin tine monian chei kol ta khati khanita kha example me ni ta I chu service tax ne kan van na thoa I charge kan la kha inge kha khani mai ta ni midang ne na kan vat thoa khamia I tax anlo I sarkarina alo impose kha service tax ani meya ti chuanin sales tax kan ti omle a sales tax kan ti chu retailer in an pe ve thungani sales tax pe tu hi retailer in pe ni mase ani na tik taka chon retailer ne na he sales tax hi impose ani ya mase abar de na taka chu customer ani tani abar de na chu atur tu taka chu customer ani tani san chu retailer ne kan customer ne kan ahlan chhong le tani kha kan she tanga ya kha khani ta chon value added tax kan ti omle ta value added tax chu heta indirect tax bulpui kan soi kha ani many value added tax chu thil pakhatin siam chonan thil dang ngai biscuit siam chonan a cream temo emo ngai tani kha khanin a value kha kan tel zel tani entinan sang phutani ta cream tur butter te emon ta khami kan vatela khanin a value kan eta khanin tax kha impose ani zel tani mo khata khan goods choni lo service poni tani khami a value the value of goods and services a manufacturing a stays tina khatiang value kan va eta khanin hemi tax hi kan pek ngai thin tani mase hei hi kasoyang kan soyang khan anin hlan chong zela atopa chun customer kha atuar tu ani tani ti chuanin hemi hemi indirect tax hi hei chisang sangala aboi thak em ani thil chisang tam ain anglo no direct indirect tax la tan te po hi chuwang chuanin
sorkarin awesome zokin simple zokin effective zokin tha zokin engtin nge indirect tax hi lak ani ang ti khangei to ta a chuwang chun atopa chun GST goods and service tax kha aron duang ta ni kha khanin one nation one tax one market aron ta ni India ram chunga tax pakhat omanga ram khat tax khat le market khat aron ta ni one nation one tax one market ni ta ni chu indirect tax boi thak a lutuk she thiam har box se khan GST khan aron simplify ta GST khanin I aron replace ani mo aron thak ani GST chungchanga chu I kan soi to ang khanin I video a khanin paid course a khanin kan soi chun zom doni o khati zong khani se lom ome